Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itag impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a lovely at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat a paidrama ti pakasarita ken ayat. Jak ninamnama at itao akagurgurak ket iso tinakariknaak iti ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lovely. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka mo taninsan. Nakita mo lang nga Dani Rodel iti dadya panganan. Saan mo na kaya ti sumrag? Sapay mabisina kon. Mapantay ti sa bali a panganan. Sapay medyo adayo pa ti daduma panganan ditoy. Kan nagpudo ti magmag na. Ano sa mun Saan ka nagreklamo? Kasla saan ka alalaki? Apay mo't ngamin nga adda day dya Rodel ijay. Anya ka mo tan. Panganan dadya siyempre mabisin. Iso nga da ijay. Nagado a panganan. Ijay pa'y papananta mo tinapanan na. Kasmut kan ka. Paboritom dadya restaurant. Kaya tasawon na ita nga agpada ti testyo. Oh, saan ka day? Paboritom dadya restaurant? Ay, saan itan? Apay ka di akas talaw na tiguram ko ni Rodel kat nagsingpot mat. Nagkuna na singpot. Awan pa'y mo't nadamag ko ang madingay naramid na. Saan mo ka din amalagip tinapasamak kada kami idi addapas kan adinarayan tayo? Nabayag mo't na dyan. Apay di mo pala malipatan. Talaga saan ko amalipatan? Gaputa pulos man la saan nagsorry iti panang bangga na kanya. Saan na mo't ngayon kagara? Nagbinangga kayo at agpada sa bali kitaan niyo. Ngam iso kumati og sorry ata iso ti lalaki. Kasanong agsorry kat sinoplada ang matadagos. Siyempre, nasaktanak. Taurayak lang na tumba. Di naktupay tinulungan na timakda. Kasanong kat sinopalpal mo adagos. Siyempre, nabainan mo't taan nakano ti tao. Aguray ka man. Ni Rodel ka di ti kanunungam. Awan kan kanununga kara kayo. Kasinsin ka, markadak mo't ni Rodel. Kaya't ko lang amin nga agkapya kayon. Sana bagay nga agkabusor kayo. Mas bagay kayo nga agayan ayat. Hay, pakawan no dayjay pay laang matatao. Oray awan. Ay, nalpas matlangan ti oras ti trabaho. Kaya't ko kumamot ti agaliwaksay. Mapantayo kumamot agpasya-pasyar sa tayon to agawid. Ay, pasensya kan, friend, Sana ka mabalin ita. Agkita kami iti kaayan-ayat ko. Anya kamutan. Manipod addan kaayan ayat yu adwa. Saan tayon ang makapagkukuyog nga agpasyar? Uray datalangan ti agpasyar. Roda. Oy, sorry mat friend. Ngamin, agkita kami iti boyfriend ko. Ha? Mangbiro ka ngaminan iti kaayan-ayat mo. Oy no, si kalaangin ti awan kaayan-ayat nakadatayo. Apay kumaasyak ti agbirok ngay. Kasano ko mga daagaram kan kakit nakasupsuplada kan tumat. Kabutang da ka nga arman. Ay awan bibiyang ko. Naawan agaram kanya. Saanak ngagtatakkon iti kaayan ayat. Sige, agmay-may sa aklatan ang mapanagpasyar. Talagang namin nakayat ko ti agaliwaksay. Kan adapay gatangak. Oy, pasensya ka na, gayem. Maawatan na kamin tumet. No, danto kaayan-ayat mo. Awan parikot. Maawatan kayo. O sige nga rodan mga friend. Agsisina tayon. Urayan na kunti boyfriend ko. Umunagak pa nga umuna di taahan ka. Gumatangak iti bulb. Tanapon di ti bulb iti siat. Amangan no agri ka pinton madamdaman. Kat awanan paggatangak. Manong! Kwentaam amin da kita no, Manong. Gumatangak man iti bulb. Kapit lang, miss. Natak lang, tigat ka tamin ni sir. Si kamanan. Ne, apay, ada problema? Ti kinaado ti tao ang makita. Si kapay laan mo't. Siyak ti imo na ditoy. Ket no saan nakakayat ang makita. O di pumanaw ka? Pang-asiyo. Saan kayo ko mga agapa dito eh. 500 ti bayadam, sir.
Oh, at iti bayad ko manong. Mapana ko. Taaddan ti babae ang nagalas ti ugali na. Sika tinalas ti ugali na. Gumatang ka ka, di, miss. Wano, makiapa ka. Ay, sorry Manong. Gumata nga. Adadaal lakit na ron timod kong agpasya. Makapasuron mo na dyan lalaki. Mapanak man langan gumatang iti si daon ni kanina nagtagawid ako. Tama ng tigatang kaya si daon mo. Ay, kasla presko da dya galunggo. Nabayagan asaan kami ang nagsida iti galunggo. Dahil dya langan tigatangag. Tata, may sa kilo man dito eh. Ay, sige na ka. Mabidla tamang kilo ah. May sakilo man nagalunggong yo, tata. Ha? Sursurutan na ka di? Ha? Pagan ano ka matasurutan ngay? Ulbod, imposible mat ang naira na nga da ka man nandito paggatanga. Damagam kinitataan song no asino ak. Tapno saan mo nga ibaga sursurutan ka? Nabayagan na sukik ni Rodel, ma'am. Saan kayo nga pa? Oh, at tuyan tigat-gatagam. Saan ka makiap-apa, tata? Daita babae ti mga apa kanyak. Ay, diya ka mo kan ka. No apay asika kagurgurak ti kanayon ko makita. Apay manan akas tatarupa manakaw. Awan pa'y iisimam. Ay, mabakitan ka abalasang no kasta kalatan. Anya kayo mo tan tatang. Kastapay mo ti bagayo kanya. Apay, anya manan ti parikot mau. Kaya't ko kumangarod ti agpasyar. Ngam nadadaal mo timod ko. Apay, uray tumoy nagbasitan na ba nagagpupudot ka? Kasano? Amin na papanakat at daday di Rodel. Ay, abangan mo no anda kayat asawan da ita. Anya kumangay mo tatang. Amangan no ni Rodel ti kagasat mau. Ay, uray agbakbakot ako na balasang. No dayjay tumutla ang Rodel ti pakiasawaak. Ay, saan na anak ka? May mayat, no makiasawa ka. Good morning, lovely. Good morning, Rhoda. Good morning. Apay anala daw ka? Siyempre, napuyat, anak. Di mo lang matultulad ni Roda. Uray agkita da iti boylet na saan amaladla daw. Siyempre, adayo ti paggapwag. Kat, kumusta mo ti pagnamedikal man? Awan la tinaam-am mo, mga agbalin nga inspirasyon mo? Ay, saan mo nga ipalagip? Masurong naklaan. Ne, taapay manen. Kunak man, agaliwaksay ka. Apay nga rod, akas lamalas mo, ti panagaliwaksay mo. Wan nga rod Nakitak namin iti namindo at daras ti kasursuron ko at tao. Ni Rodel? Asino pa'y kuma? Ay na! The more you hate, the more you love. Anya nga tangagpay sunod na kayo ti agkatuluyan. Apay ay akanayon yung nga isurun kanyak day at tao. Ah? Kat kagurgorak nga rod. Ay, una yun. Nagpipigsamot nun ti panagmartilyo da di ta kaaruba tata. Wan nga rod. Nagparparinovate. Wano padpadakalan da ti balay da. Siripag man kiti di tatawa no niya ter aramidon da. Ni, kasla ni George Smith ya adda iti bubungan. Iso ati inalada nga agtrabaho. Ay, jak mo't kiti masigurado no iso tatang. Mapanak man iti balay da inton rabi. Tagdamaga. Kasla si kamot di may isang agtrab-trabaho iti karuba mi, George. Wan. Duha kami ka ni Rodel. Kaya't ko kumati dumagas iti balayo nga mabutang mat ni Rodel ken ka. Di si ka kumalaangan ti dimagas. Si kamat. Siyempre ikadwag di tao. Alangan mat asaan ko nga awisan. Apay ngamin nga isupay lang ti kadwang agtrab-trabaho ijay. Kung isumat ti kinasaunang agtrabaho ijay. Inalanak lang nga kadwana. Kasta ka di. Nasingpot ni Rodel ko naktumot. Ay, urayan niya ti ibagbagam. Sanak ang makumbinsir anasingpot day di a tao.
No maamam lang iti gusto, maamwam ti pudpud nung ugali na. Ay da, nagtagaag ti panawan. Wan na rod tatang. Samol mat nga minan, iso kaston. Kasladyak maanusan ti pudot ta. Sapay nakalukaton ti electric fan. Ay, apay kay, maulawa mo tan. Ha? Okay kayo kadilaan, tatang? Maulawa Ha? nakawa. Tatang! Tulong! Tulungan, dak! Nawa na nitipuot ni tatang ko! Nangag ko ti pa nagpukpukaw mo. Awan ni George sa kadwa kita ang nagtrabaho. Iso asya akong ti imay dito'y balayo. Tulungan ako, Marodel. Ipanta ni tatang iti ospital. Nawa na nitipuot. Mala, aglisi ka dita tabagkatak ni tatang mo. Ha? Sige, umuna ka na rumuar. Mapan ka ija balay. Ibagam kinitatang. Ta isaganan na ija tricycle. Ta iso ti pangiluganan ta kinitatang mo. Ala, aggunay kan, agawaam. Ayos ka kadila. Madandanagan ak namin, Rodel. Kasanunod dada ka sa mapasama ka ni tatang. Di ba'y katagmay-may sa akon. Apay nga minapanunutom nga dadakas ang mapasamak iti amam. Ada ka asi ti Diyos. Pasensya ka na. No nataktak ka iti trabaho. Sige, mabalin mo ti agsubli iti trabaho. Kat agyaman ako unay. Saan ako nagtrabaho ita? Kaduan ka. Amangan no day pagatang dangagas. Awan kaduan ni tatang mo dito eh. Agyaman na, Rodel. Kinapudno na. Kasapulak ti kasasao. Tamangan no mabagtitak gapo iti dayto napasama ka ni tatang. Ala, huston. Adda aklaan dito eh. O atoy. Nangyega kiti makan. Saan ka manan ang nagtrabaho? Saan? Urayek latan nga agimbag ni George. Agtrangkaso ngamin. Napana kita iya balayda. Impakaamok tinapasama kiti amam. Sumaruno ka nun ni nanang ni George ditoy. Agyaman na kiti panangipakaamom kadakwada. Awan na nyaman na. Ala, mangan kan. Saan ka kuman ang nagtaktak anang ibalon? Adamot itidama kan diti ospital. Daytoy latan ti kanam. Rodel, Apay, pasensya ka ni timpakpakitak kan ka iti kalabas. Pudno ti kunan ni Insan George. Ano mamamu ka na sayaat. Makitak ti pudpudno nga ugalim. sorry mat No anyaman tinaipakpakitakan ka. Panagkitak ngamin kan ka, kat nakasupsuplada ka. Kat nakaturturod ka. Kasla nagrigat ti umasidag kan ka. Ngam amumat gayam ti agsangit. Si kamat, adayamot tao asaan na nga amu ti agsangit. O ala, lipatan tan tinapasama kiti kalabas. Mangrugi ita, agayam tan. Sige, Rodel. Imbaglangan, ta mild stroke lang tinapasama kada kayo, tatang. Pinagdanagdak iti kastaunay. Anadan yumot ngamin ati bagiyo. Ay, uray ka sa no ti panaganad. No oras mo na. Oras mo talagan. San kayo nga agsaw iti kasta, tatang? Kasano aklangan ngay? Amo ka ni Rodel tinangtultulong ka data iti ospital. Saan nang aramidon ti kasjay, no awan ti panagayat na ken ka. Kaya't nalaang ti makigayam kanya. Ay na, kastalaang itirugrugi Ang agaram to jay. Song batam to din Kaya't ko nga iti ipapanaw ko dito'y alubaw. Ada makita ka kadwam. Tapno saan ka ngagmaymaysa. Saan da kumamot na pagsangiton at tatang? Dahil tatikid daw ko, anak ka. Awan pa'y napuutak ang nagkidawakan ka. Italaang. Iso nga no agaram ni Rodel. Song bata mo. Apa yan nakaumay ka?
da masapol mo? Ah, kaya't ka ngamin na makita. Taapay mat. Panagkunak. Agayatak kan ka, lovely. Si kala ang tinakarik na kiti kastoy. Anya? Saan nakadi akayat? Saan ka naparigatan, Rodel? Gapoy ti panangan andingay mo kanyak idi di ospital. Nakariknaak mo tan iti panagayat kan ka. Ha? Oh, pinaragsaknak iti daytaan na ibagam. Kinagpaiso na. Inturturod ko lang nga imbaga tiriknakan ka. Ngamyak namnamaan nga damaten panagayat mo kanyak. Sinong batak ni Rodel saan agapo itikid daw ni tatang? No di ket agayatak maten ken kuana. Tuy pagayam mo, lovely. Agyaman pagayam lovely iti daytoy apakasaritaam. Tunggal maysa, adda na ikari apara ken kuana. Ket sapay lakuma, tani Rodel tinaikari apara ken ka. Ket sapay kuma, tanaragsak ti ayan ayatyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam lovely. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.